već nakon prvog tretmana osjećate prve simptome koji su smanjeni, znači nema više bolova, nema upale, nema tolike nalagode kao što je bila. Sami tretman za intimno zdravlje, da li Indibom, da li kroz mobilizaciju ili kroz ciljane vježbe, je u potpunosti bezbolan. Sa Indibom djelujemo izvana i također iznutra sa posebno anatomski oblikovanim elektrodama gdje koristimo gel, no međutim apsolutno bolova nema nikakvih i možete se vratiti svojoj funkciji odmah nakon tretmana. Tretman traje otprilike oko pola sata do 45 minuta, nekakav prosjek dolazaka je 4 do 6 gdje zapravo onda vidite u potpunosti rezultat. Naravno, ukoliko je nekakva kompliciranija priča, nastavljamo i dalje, no to je sve u suradnji sa vašim fizioterapeutom. Ne oštećujemo sluznicu ni na koji način, dakle nema rezova, nema apsolutno nikakvih oštećenja, ne koristimo ništa osim anatomski oblikovanih elektroda. Dakle, terapija Indiba za intimno područje ne preporučuje se ukoliko imate ugrađen pacemaker, odnosno bilo kakvi drugi elektronički implantant, također ukoliko ste trudni ili imate nekakvu aktivnu gljivičnu infekciju, bakterijsku infekciju ili pak se radi o nekom tromboflebitisu ili trombozi, odnosno nekakvoj vrsti krvnog ugruška. Sve ostalo nam apsolutno nije kontraindicirano i možemo koristiti u sklopu sa bilo kojom drugom terapijom.